Ja bi imeli rajš tipa, ko ima ful dober karakter, pa zgleda ful slabo, ali da zgleda ful dober, pa ima slab karakter. Da je grd, pa ima dober karakter. Ful slab zgleda, pa ima dober karakter, ker to mi več pomeni. Meni je karakter važen. Pol je lo ful debila, pa sam da je v redu karakter. Ne. Težka, sam karakter. Enako. Ja. Enako. Dober karakter. Dober karakter. Tip pa je grd, pa ima dober karakter. Grd pa dober karakter. Grd pa dober karakter. Veden tipa, ki zgleda slab, pa dober karakter. Karakter je glaven, no. Pa če ne sramen, adijo. Ok, to smo se vsi zlagali. Let's go. Pa ne presežem. Pa zakaj bi hotela tipa, ko me tam neki tepe? Ko pa kažeš dej na enega tipa. Tako kažem. Ja, ok. Pa on ima krišno. Mora zgledati, ful fajn, mora zgledati v redu, pa mora biti dober karakter. Ja, ne, da lepo zgleda. Da lepo zgleda, evo prvo eno, ko se ni zlagala. Ja, enako. A to se vse lažete ziga. Ej, grd pa dober. A bi bolj imeli enega, ko je debil, ko pes pa... To pa ne. Rečemo zdaj juhu vsi naenkrat. Pejte followat, Martin Bokal na TikToku in Instagramu. prosim vas. Pejte točno ta profil followat.